الصغر رسيد مني هادي قيم الأثري وخاس كل مرض صفضة باليتيان ذي المثير أي سما سمي وكل ذي زايد مليلا أطمس يجي بصيد حقير أرمي قلنا سكن الخخر وثغت لي غفلني وفيه وجاب يسخض أخسي جلدي غنني مثلا الصوفي يبقى عزم أسس من ينقص وذرك الشيء وتفكر ضارة ندم ندم ينقرب من سكن ما يرسى من ينقص وذرك الشيء وتفكر ضارة ندم ندم ينقرب من سكن ما يرسى سمور ثمن فقار الذي سيزر صار كيف الطرب هو ظهر صار زي
صغيرة خسيت شحولي ومعذر شاربني محقر غيره أقصي عبالي الشورى الصايري صغيرة فرحت السبب العار إذا ما يشلالي شربك جاد السباج المعبر ونسينا نوحد العقل أتيساتي سيدنا القدر من شغاي برز السمع العمري والعمري الولاي بالعمري العمري والعمري الولاي بالعمري ذنوبي ثماني مسؤولة ولا يغار غدوتي ويكون السعيد معنا دير الهضر صفض من ذنوبي ثماني مسؤولة ولا يغار غدوتي ويكون السعيد معنا وغالب يخلوه ذا السلمي والكلوب ذا يصغني في المزار عيني غطي جد المولود شني بكتب اسمك أنا مثمر العمري العمري الولاي بالعمري العمري العمري الولاي بالعمري العمري العمري بديت وراك عيد العمري اسمك لولا بس بشوف اسمك لولا بس بشوف فصيل شمس الهموم أجدر بنتي خير غرامها يوالوني وذاجتهم يوالوني وذاجتهم أسجناغ دخل الجنون أجمل سسي صغرنا يونس الصورة بجنون لو تستشاب بمولدي سيانا Hey
السكانة مشتاق بس صغر الشوال بس يعرق ووال سكان من يعقل سدر زاد عشق وري سدر زاد عشق وري يجيب تسير زركي زي مضللا يسمى يسمى يجي لازم يضاق الصورة في تخشم تولد السنة سجم طول عمار ثم ركام طول عمار ثم ركام سمي تحس اللي تسمى الصورة في تخشم تولد السنة سجم طول عمار ثم ركام طول عمار ثم ركام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus privés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée, car en berbère vous n'avez jamais rien compris, à moins que vous disiez. Dans votre soi-disant langue qui est l'arabe, je ne pourrai jamais m'adresser, à moins qu'on puisse vous voir un jour sur cet écran monopolisé. Parler avec cette langue qui nous est très chère, qui forme notre patrimoine aujourd'hui. En tout cas, l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie, mais c'est un amour réel, naturel, passionné. Et c'est pour cela que je me sens franchement et toujours le patriote de toutes les patries opprimées. Merci. يبنوني ويسميحي أطانيتي وليهم ببركوب يوم السماء يستنى لبن سنين أسرج وبسين فسلم أتذكر يزور لغريبا حنين اسم للغيم من هو يطيش الحرام يزور لغريبا حنين اسم للغيم من هو يطيش الحرام
Je vais vous chanter une dernière chanson. Alors, je t'ai dit des massage nickel, donc c'est un entraîneur de la GSK. Et on laisse comme ça, on la connaît beaucoup. Et de fait, tous les amoureux de la GSK. Voilà. Yes,
Merci beaucoup, Kamel. J'applaudis là, merci.